Yeah, wo Moree, I wa bra sebo kwa man kese mensimu ne manfo nyina ka wo ho abom. Wo bubuafo abani ye papa pa fi se ne wo mofra suku no dan no adane o fidi enyina ye kura mframa bia no oden bo a ede wo mbekọ anase nsuo bi to a won sa honogu won so. To wo do wakosama fa Adom TV Kasee so se nto abananim na wo metie won sufrɛ. Ya farifo kro wa abra asebu kwa manka semensini mu mfimfi mantemu regent awoda kroya no eye na obukase ampa na sese wodi atodwa sen ne boafu Ghana Education Service eni abra asebu kwa manka semensini mpanimfo na afei National Disaster Management Organization pa esansa dusuafo ko basic school a ewo kro no emu no edaya wotim no akakakra bi na adweregu na nso mpanimfo empemuai otwese opemsu bia senka oni assembly ene Ghana Education Service ebekasa no ayi emofrei efiri ho na nso omfi wo mu ne senti obesresa abaye enya ho bibi ema wo mu ansana atore nkyem bi asi kuna waye wekete dem jabu mu no oya tete papa aha na nanom yetumo na man ye Ghana Education Service fu this director dey zun kobo na yaka se yenyi twum yedum fotum je se me aye mbun ana man je ebu negu pro da do enti eguru ye nwanzi misese dey bo je ebu negu na sha yenye furumpa ono sha india simple je yedusuaze no so moti oyehu Adom Kasee ebopini awofo bi ya wo ma ekosuku wo honom wodi tudwase sempanifo antie de wo mo kan di a enche obeyo ye kire amwa hunu se sempu ntunuma bi enkoso ewo Moree esansa desua hu ya wo mo nti obesrese aban emra emeboa wo mo nti se yetie ne yona ye hwe school de ni ma waye ya na ye na akoma wetu se ne yenyima de bia nsubotara anya na mba bi wuguma o se ne no so na waye dem mafama so guasa wo ko school wo nti atudenche mi sisi ara wa ha onye na abata na yewo kuruma school na ye mo wa ye na dangerous mama mo farmer say na ye bom pempo de nsuo be sifoni ayfuma jana bata na ihima mo farmer so gum nti ye sra aban mo amazna mo hwe he school den